Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kanod na pituan na pengampunguranaw sa nakipitu akarakan na sumaka penggulalang kunaki serui nagagaw na pananadeng. Na dia kung pumanayari na rin na dia kanay di kukurmat na di pelilalilang kay Prinsesa Nurhaya aso pamilya Mangutara. Na aya sampurna na sibi pagmamahal. Pamanay Prinsesa Nurhaya pamilya Mangutara wana di kumasaraw kay pumagulaw lang ko solo manang ubangan sa niyo. Nama kangge kano ko nama pakasubusutuan tanorida to umara. Ida pawingen nakuda edawenian sa tetangkay ni Buja Sudi sakat inawasala. Sakadiru lei
inaure kaino hidup prinsesi maka kagia dede amai digadikan dere pengau diri dahin Persis senoraya pamilih manggeng otai rai nagu soka pangan uni bumi amai halaka kaki di dema dia nagu soka bedil tamaki dato umara kataya asiairan naga pamana di mapara prinsesa nore ahai pamili mangutara kagiami tabu itu tagu masona gona pekeran sona benih serapanya tanginu oh yai mana sampai nerara udah nanti padang hilang ini anak saya diraka kaki apa toni yang udah saleh ini Saudi tu na ola di la layo na solo rana kagi abi pang kai to sarog iri buonang kau parese sanore ya pamili mangotarau pagi re kau naik balada kena bedana pulang amin diging nang apa kamu tak isau mengadipan anim bengai dolai lagi kang kasair